أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hare musidɓe julɓe tedduɓe mi salmini on salminagol islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗi en fo meɗen o rinɗina en e mawɓe men natugol yite jahannam. Hara inchallah en fottiɗo kadi hande ñande 15 lewru sumaya 2020 haray ka duɗɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa e nder Bruxelles ɗo alluwal sumaye ngal ka page meɗen ɗo Facebook lawol kisal. Hande haray toɓɓere nden ko yewteten ɗo en yewtay ɗo toɓɓe tati ma toɓɓe nayi ko honɗum wonuɗen no woodi korka hara ko farilla horugol, no woodi korkaji goo hara no harmi horugol, no woodi korkaji gon ton hara hino aña horugol, no woodi korkaji gon ton hara no yiɗa horugol. Ko ɗiɗo façon ji nayi woni ko yewteten inchallahu e nder ɗi minitaji 10 ma 15 ɗo. haray korka tawata ko farilla horugol kan haray ɗum ko sumaye fof no fotti sumaye ko farilla ko obligatoire horugol ko ɗum Allah inni ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum gon ton façon ji nayi ɗin ɗon hino harmi horugol. Ara nun kun ko honɗum horugol ñande iidi sumaye, ɗiɗi on horugol ñande iidi donkin, tati on horugol ko wiyete kon ayyamu tashrik ñalɗe iidi ɗen ko ɗum woni bimbi julde e bimbiti julde e bimbititi julde. ɗe balɗe ɗo tati haray no harmi horugol. naya ɓunkun ko harmi horugol kon ko ñalande sikke, ɗeɗo hino harmi horugol. mi fillitoɗe ñande iidi sumaye ma ñande iidi donkin ma ɗum ayyamu tashriq balɗe tatije ɗen ka ɓawo iidi ma ɗum ñande sikke. ka iidi ɗo non haray kaka iidi honno donkin wonaka sumaye. ñalaɗe añaɗe ɗen horugol ɗeɗo hino aña harma, ɗeɗe mi adi wolugol la no harmi few horugol, ɗeɗe mi woni wolde ɗo joni ɗeɗo hino aña horugol e ɗeɗo. go'o horugol jokkidira hora balɗe ɗiɗi jokkidira hara taƴari ɗum hino aña. ɗiɗaɓum ɗum kadi horugol asewe tun suɓa asewe tun hora ɗum hino aña. tati suɓugol kadi ala tun ko ɗum dimanche tun hora ɗum non kadi hino aña. nayi suɓugol kadi juma tun hora ɗum non kadi hino aña. jowi on horugol hitande nden fop inna taƴata hora hitande nden fop jokkidira. ɗiɗo noneji kadi jowi hino aña horugol ka l'islam. mi fillitoɗi go'o horugol balɗe ɗiɗi jokkidira hara taƴari l'islam o yamirama ɗum. ɗiɗi on suɓugol tun asewe tun hora ma suɓa asewe ala tun hora samedi tun ma dimanche tun haray ɗum ɗo kadi no aña woko ye lundo al yahuda e annasara. jowa ɓum ɗum suɓugol tun juma tun kadi inna ɓay ko ñalande moƴƴere hora nde ñande tun ɗum ɗon kadi haray hino aña. ɗeɗo jowi kadi ko añaɗe horugol. no woodi ton kadi ñalɗi 8 ɗin ɗon hino yiɗa horugol e majji. en fuɗɗorino ko woni farilla horugol kon, en ari ko harmi horugol kon, en ari ko aña horugol kon. joni hiɗen sakkitorde honɗum ko yiɗa kon horugol. jentoɗen ndeɗo moƴƴa. go'o ko ayyamul bid ñalɗi daneji ɗin. wodi ñalaɗe wiyeteɗe ñalaɗe daneje hara naɗe karama ko batini en inna tan ko ñalaɗe daneje naɗen non. ɗen kadi ko honɗe woni ɗen ko 13 lewru ndun 14 lewru ndun e 15 lewru ndun e kala lebbi meɗen ndin. ɗeɗo woni ñalaɗe daneje ɗen. sa hori ɗeɗo tati baraji ma hino fota wa horuɗo lewru ndun fop. lewru be lewru sa heɓi ɗeɗo tati baraji ma no fota wa horuɗo hitande. ñallal gotal be ñallal gotal e ɗeɗo tati Allah yoɓete wa sa hori balɗe 10. ɗiɗaɓum tun e ko yiɗa horugol kon
tenen e alkamisa. Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam koye tenen woni ko ɓe jibina, koye tenen woni ko ɓe nela, koye tenen woni ko ɓe royra, koye tenen kadi woni ko ɓe faati. Hiɓe yiɗuno horugol tenen. Ɓe watta kadi alkamisa, ɓe maaki koye alkamisa golliji meɗen ko golluɗen e nder yontere kon fof ƴeeŋata yaha ka Allah. Hiɓe yiɗi nde ɗum ɗon no waɗa hara hiɓe hoori. Haray kadi kala tenen e alkamisa Allah yaafoto jiyaɓe makko ɓen fof si wona yimɓe ɗiɗo taƴodirɓe. Haray e ko yiɗa kadi horugol ngol kadi honɗum sittu shawwal, 6 e juldandu. Si tawi en gayni ɗo joni suuma inchallahu yalla newnan en gasa e hoore jam, watta ɗo balɗe 6 e juldandu. Balɗe 6 e juldandu tawi lewru suuma yenum baraji ma hino fotawa horuɗo hitande. Si ɗum ɗon feƴƴi horugol jombente, lewru jombente ndun ko nu wiyete muharram. Ɗon kadi ko ɓuri moƴƴude horugol ko 9 on e 10 on. Sa hori 9 e 10 jombente, Allah yafotoma bakkatu mo waɗɗa e nder hitande. No kanu yiɗa horugol. Si ɗum ɗon feƴƴi e ko yiɗa horugol kon no tawa e muɗum kadi horugol nyalande Arafa. Kon non hara wona wonande yawɗo hajju on. Yawɗo hajju on horata nyande Arafa, kanko koye waɗude wangal nde nyande ko nyalande ka du'a jaboto. Amma non enen ɓe yahari ɓen koyen horu nden nyande. Sa hori nden nyande Allah yafotoma bakkatu ko waɗuɗa e nder duuɓi 2, hitande wotere feƴƴunde e hitande hotere arore. Yo Allah yafa. Si ɗum ɗon feƴƴi ko yiɗa kadi horugol haray ko balɗe 9 arane ɗen ka donkin. Jongande ma nyande 1 donkin ha 9 donkin on tigi hoora. Nyande julde kadi koye on tigi horu ha iwa ka iidi. On andi en inino horatake nyande iidi. Si tawi ko iidi donkin ko ya accu ha iwta ka iidi si taƴa. Si tawi ko a ittowo layya, itta layya ma on ha gayna taƴira ɗum ɗon, huntora ɗum ɗon. Amma si tawi ko iidi suumaye ko ya ittu koƴe ha hara tef si yaha non ka iidi. Ko ninnyeri ɗon ɓe wiyata tayrudi. Ko woni tayrudi ko taƴirdi. Nin non ɓe defay bimbi subaka on tigi yimmo nyama ko ɗum holli suumaye on lanni. Haray non horugol balɗe 9 arane ɗen ka lewru donkin ɗum ɗon kadi haray hino moƴƴi. Ko ɗen Allah subhanahu wa ta'ala on wondiri o inni wal fajiri wa layalin ashrin e 10 aranɗe donkin ɗen. Si ɗum ɗon feƴƴi ko yiɗa kadi horede ko an nisful awwal min sha'ban, balɗe 15 arane ɗen e sabbordu suumaye. Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe horayno ɗeɗo balɗe 15 e aranɗe ɗen ka sabbordu suumaye ko nun lewru wiyete sha'ban. Nyande 1 ha heɓoya 15 horugol ɗeɗo kadi haray hino moƴƴi. Ɗe sakkitorten ɗen e ko horete kon haray ko horugol korka silbaterijo. Neɗɗo si tawi woni o jombaali o hewti alhaaliji goo haray no yiɗanamo yo horu. Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ko ono yo dental sukaaɓe. Kala e mum heɓuɗo feere haray yo jombu. Si tawi non o mara feere haray ko jombira haray fa alayhi bisawm haray yo horu. Horugol ngol ɗuytanay mo shahawu on. Horugol ngol kadi wonay sabu ko o hippe gite makko ɗen kadi. Haray ɗi noneji 7 ɗo ko yiɗaɗi horugol. None arano on ko farilla horugol. Ɗiya noneji 4 haray no harmi horugol. Ɗiya noneji 5 haray hino anya horugol. Mi fillitoɗi henya inchallahu darnen ɗo yewtere meɗen nden hande ha jango si tawi jon jango jaɓi. Korka tawata ko farilla horugol ko lewru suumaye ndu. Nela non ɓe horari lewru ɓe timmini ndu fop mayru si wona suumaye. Korka tawata hino harmi ka horen horugol nyande iidi suumaye nyallal ngal fop. Horugol nyande iidi donki ngal fop. Amma nyande iidi donki on ko ha arta ka iidi taƴa. Horugol balɗe 3 ɗen ɓaawo iidi donkin ɗum kadi haray no harmi. Da goɗɗo tew hora ɗum simo yiɗi sunna yo accu ha yeeso ton. Horugol kadi nyalande sikke ɗeɗo horatake.
ñalɗe añaaɗe ɗen horugol wi'uɗen ko horugol jokkinira balɗe ɗiɗi hara huntaki ma suɓugol asewe tun hoora ma suɓa ala tun hoora ɗum ɗo kay wattake ma suɓa joma tun hoora ma ɗum horugol hitanden fop goɗɗo ina kañum no waɗi bakkatu hoora hitanden fo l'islam o yamirama ɗum yiɗaɗi ɗin horugol wi'uɗen goo on ko honɗum ko ñalɗi daneje ɗin 13 14 15 kala lewru ɗiɗaɓum ɗum horugol tenen e alkamisa tati on horugol 6 juldandu haray nayi on horugol 9 e 10 ka lewru jombente haray jowi on e ko yiɗa hoorede kon haray ko horugol ñalande arafa hara wona wonande hajjuyankejo 6 on haray ko horugol balɗe 9 arane ɗen ka donkin haray 7 on ko horugol balɗe 15 arane ɗen ka sabbordu sumaye haray 7 on e sakkitorun kun haray ko horugol wonande on suka hellifaɗo hewtuɗo ka jomba hara o heɓari ko jombira yo Allah newnan kala suka suddiɗo ma suka duhiɗo faalaɗo jombude ma jombede yo Allah newnan oɗa o heɓa ko jombira okkora mo sonnajo kadi moƴƴuɗo sonnajon kadi yo Allah okkormo gorko kadi wawayɗo mo dankade teddinamo en toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah okko en baraji ko woni lewru sumaye nden kun yo Allahu en newnan en ko lutti kon yo Allah yaafo en yaafo mawɓe meɗen ɓen yo Allah okko en ajannatul firdausi laala yo Allah newnan en wawen timmingol ɗum ɗo hoore jam moƴƴere haray so jon jango jaɓi haray en jango ka alluwal meɗen sumaye ɗo ka page meɗen Facebook lawol kisal wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh